Biamano sana mwanchi muri abeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bilio Ense yo boncherelia elinde twemanye aliagendete kokorekana ase sekte yo mwanchi muri na mange tobe tokoraga boncherelia anamana achinga kirige saligendete koene kiwa asili golire bitumari gendete kogwa anabo gutumanyia ngayo kubwati umoro bilikoro nabagakera gwachira se chiro yabo akioro cha magoli ale mwanchi muri nyara chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.net boigo na bagosangana into kerengere kiago gwetere na mberi ga screen yago otomanyenga iyo kubwatia omorobiri kuretere na Fridah Kerubo sangana into go chakabonoiga oika omoelio kolendo mwanchimuli ni bwatabaganya ase studio ante tengereri bageri gali abene ko baligani abatomanye na kibakuru kwa nende ningi bakora sorgo ngorega Gusii karibu sana. Asante sana. Dia chakire no yore angekaiga manyingo mwanchimuli era na kiyokoro kwa ndenga yokoro kurega sorgo ngorwa Gusii. Asante sana. Sama nitanga kujina Dickson. Guru kisemo cha bonchari. Karibu sana ase studio. Tomanye na ene kiyokoro kwa. Asante sana Fridah. Nchasa marieta ngoro kwa Jones Ongeri Bosire aka Sir Jones. Nkaere gari bonchari. Kisemo cha Ariana. Karibu sana ase studio na mugo tomanya nkimoko koraga gasoro ngoro Gusii gusenka imore basically. Asante sana asiri bagana nde. Nche mna natia kwa batengoro kwa Sir Jones. Ndo mwanafunzi gari ya university. Ngokore course ya technology education bara specializing as amangana building and construction technology kwa bara mwanafunzi ile. Asa mangana muna ya ayoko egendelea. Ninde nakabera mu the former academic sec Gusii. Na bona muna tua batigete balto batigete no tororo ma the acting advisors etendo nya koronge kyo ngeto ya busa ngigaste gusuka asobo. Asante sana naye tutevingo no mwanafunzi were gose ni hustle kidogo. Tena kabiro mwanafunzi sasa ina hustle kidogo ni ndio engineer na kote building technology. Mwancho muri naro kote atako igwetibia mental yo ya keigo. Nje ngoro ku Dickson. Ni engineer na kote building technology. No nde kiasi sasa hiyo. Ono asa mangana yo kuendelea na kabere umemsi busa. Kuruwa diariana na kwakilishira banafunzi ba diariana. Asante sana. Acha turachakire ibintu bigendete kwene kigwase Ense ya Kenya twabere tokoranga uchumi ne kongete atimeti nuna mwabeire kumuna kwabeire gaiga sorgo ngorwa Gusii gosasi chinsemo cha Kenya akora tumanyingo Dickson ingi kilikuwa rodeke gwoncherele na kyo bugima bwa kwirire ensemo yawo. Ensemo ya nobuma bwa kongerake. Ko tokonyera korengani muna ya kabere ko government yango. Kwenye kompia ni currency bugima bwakongire tuko chama kulia ukina kila kitu bugima bere abantu bokumwa ke gwekwanira bono munanje bwakongera ke atimeje sensemo yago sajane sa ene kiro cyo bugima bwe bwakwirire ntsare okoryo boli mombosa bugima mbomedepa ya bona mbomedepa na okonyora waito gose kwa baibuli baito no goke igo ebintu mbiomete nande ndonyara batabange government yabo neba kerenga ya mbone cyo koro mwaka obisi ara maana pia bintu byakongire oiso koriyeri ya munebei yesukari eze derikeji buko resimiti wagacha bitino kwa gacha gose no kunywa sukari lakini oro cha essence yago no tie kunywa sukari. As a matter of fact inje tingonyara gutigara kini wono keria yake tokunywa kana kerakyo anda bugima wonto gota banga mbonyara wonjero very soon but we are giving we are praying to God that this government enyara ko biro bya Kenya ntonya kujitia gas bugo kiboko ira linda mangana nya uchichira Kenya ne really and ntonya gota bi the my fellow youths ne ringa tieto babororo totinya gutumekwa atoja tuome
wacha tujitahidi at least arona kyo maboko ina kinda nyakoro timeti gosekero kurigeria ensemo yago na iguru engineer kagoteba nga serikali ya bono iga timeti engineer ebinte bibi akaumete kurukare gosembono iga bya chakire ndia akaumete kurukare lakini comparing kile to compare statistically wa bya ment yake kubwa yako muna benge and the previous one akirikene nkiolengere tingangi kiagere bya ment no borayo bobe nintu tutali gwetoma bela kinono borayo no bobe personally tinda tin subscribe no borayo wa mo president yoro bono abura yabati no bubake awantire side yae lakini bono tuko plans tu kumia mpaka we side yae mbia mwana sana so wikira nase studio na baigogo sanga na into sajanes Dickson atabanga serikali nero yageri to kumia timeti usengwanchira nole nere bono nchane na mona ento ndanyare gotebanga ento kyagero bogi mabwomire pa ndobwate ento ikoro kwa obokurumi corruption ase mono libeke gesongo ya wezo korie the outgoing regime amangana yuko kumina kabeiro na de bado still na agenda ko bororo to na anda kina to koteba na ma ete ba tanga mchovia asali achofi mara moja sinibu na anda bana kuanyora nga ukitoa kidogo at least na wonya wa ruzi wa kodi by so doing kuanyora nga the budget yabeke to ronga ichiko konya ichiko run for the next one here konyora teyo twaswera madeni ime tokumyoka na madeni na no maito gorani deni nega singongu konyora as per what we had agreed konyora the amount is building up that way and konyora bono na to this ushuru tiri kuchi konyora cover up the deni bono konyora umara uomire and bono bwagenda kukonga unless and otherwise corruption is a koera then Kenya will be a good place to be. Does it mean bana ogo kongo kokobugima kwa kongire ne singencho ya obokurumi? Okomo kokobugima. Na bango dewa no obokurumi. Obu aredra madeni amange sana. Yeah. It is in a public domain that obokumurumira bumboro. Ne lito ko ikunga. Ngomyo kikubore lakini we are not seeing the end results. Yokomyo kikuboro obokurumio. Wanyorana yani like in other words njenge ntonda teben kerina the government itself tiri kunyara kumyokia bakurumia bonse ne liba utonga inanga ya to abamyokira ine kwanyora ngande go from the behind nene even they bire bingao kwanyora bono bugima bwa kongire muna bwa kongirega kitax yagenda igoro to chitax yachikwanda ko lakini kwanyora ibinte bire to kokoreruga nanje nana je tu ushuru but ananya koragento na konyekire kiagera no ebinte binge tindo ina kibere ile madeni togende to wakana ambia mana sana Memona sana mwancho muri weta seniki and Ndizi TV ni watende to gusanga imeyo murobiri obwense obonse yastagende to kwanera igoro na kyobo gimabwa bere bogakonga na bayemerobiri ya serikali ya soko nekanga ebintu ngwoncherere bina bugende gusanga na intwe wetera sense mo chiche mitandao sense mo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na wega sense media YouTube wetera Ndizi TV News sense mo ya website na batanya wetera www.ndizitv.net na biringo sanga na Sajones na boygo engineer Dickson engineer Dickson atabanga no bora yobobe bogende takoine kigwa na kikeirero bogima bogo konga timeti mwanchimuli go saye ngwanchira noli na barabo sense mende ni go Sajones atabanga era sense mo ya yobokurumi na ubwo ichoire bangeni go bako ireni bo itogenderete guakanira actually bakabona igatogende gukabesa kurende timeti osinera ngwanchira noli na ere go sanga na intwe utumanyinga yo kubwatia omorobiri korum Tatosa sense mo yabasai tore yabasai chinga kichinyinge bagutume kwa bobe tuchakire chinga kichyobo choli angonya role ngabasai ngwesoke barasobonge basira bali bakurwanire birugo bagwesoke bakogenda bakubwa abana inchi bagendera gucandika bali babwire birugo ebyo basira kero kende gyora abateisa Janes mbuya mona ndaseribaga wakwani ramangana yo we as youth supporting bari bakoliye birogo
arafu baika baka chimba goime ekikira kene na nengiroro lakini nje my own advice to these leaders ebarenge wanja okerotwa ba supportiri maito wikira bantu bonse ne gasenkomo but no manyete bali abali bago supported no rojinga yaya onto go from this side na nkonyete na I watch pin oira to ira ni maita ka besan kare kalika ko we research at least kwanya ra wocha na gento kende kila nyara konya chiutsich for example this whatever muna nje from my area mo jumbo ka veroro koru 2013 cheno pole manyete na bongo nyara ko teba ngaya mo jumbo ya pole na ko da 1 2 3 na nyara ko konya same case ndo aito gacha to kanyora oro ne ndo anyaro che bia koreda ndo bwato imeka na bia koreda tinje de kwa nero yoro lakini my advice to him arenge wanja amanyenga Monchari rota muakrete kura oli muakrete kura once we are residents of Monchari anya areko tokonya into 20p ta baisa koli kuingiria side yamo anya ko tokonya mna banchare once p most of the youths I'm also pleased with the kind of tournaments I got na chira chicho mapira china jambo chira nyanga tokonya ndo mna kile ngende ki yango nyaroro da muakrete kura no muakrete kura na aroro konyara gusanga kutabe igetabe kama ekerekende njora kwa ichi tournament ichi nubuna basai ningi chiko bakonya chi tournament ichi for example mune ya football tournament number 1 konyarere we empower the youths but what the talents konyara bale ko explore their talents in football number 2 although it's not necessary konyarere to reta konya koreta obomo andage kwanyolende kwanyole no yaba ganto kake kwanyora kunyombo metemi yake tu Fridah nigani irnaye umyo koso igesumukiago yawe na gesumu tagoso aibiega negetande kengeli sanduku egolio monto yoro komenya tarwaigo esquad elio go chali na bokonyora kwanyore at least kwanyore bochabeli kuruga ko beko te omuga ya na nyina yoro alafu naande ngonyarire ko to konya tonyara socialize twamanya na abantu muno mondo riana onya omanyiro mondo korugo mali ba ward osango nyarere ya nyorero mondo korunonya bogia kumu ose bomorenda osanda ke no even these FIFA referees bago chali konyore kwa cross that network mambi ende kwanyara kwa wakonyekire by so doing jengo tabana ogo chakolia kama moto kwenye bolentu na yote aha mbiyabana sana nzini asensema ya ukora tatebingo na kioro chenki abaraiba boneta gukora asenyencho yo gusira basana ni mona sebunge ya bonchari andi waisano cyo sabarai ne riba batema kunyore bitana bya aba watitenga kinki kura ne jande mengi to itwaitera ne yo yabarai gusira konyore kera iri kura au sidano mwakire simia yere mteja rioka arigete dunga kanya wale mteja rioka vijana baba frustrated ende kwanya na vira ndiga takire kumura manga kwa mwakire kuro sirire yotaka tokonya ba mbali konyara komwanga king akora nyara kokonya bantu bae akora magendera si ewa constituency yao wana advice ya nere matema kunyora ebitana tiga ebitande mengi to itwanyora se muna bono bonchera sinkuru nere abara yabange to wakire kura bakogenda oyere bakunyora nori oyobo no nyara kumwakira ne bakwenge side ya kaneta ku ma TV yega akora bura buri runga ito kabere kwanyora watiru isikoigo neba mbawente ba akende neba gasinchiyo achagona kona gasinchiyo mbawente ba digeri kende neba fans nke gabanya na utake business ya burende bakanyerete bari gose nkonyora
Nyasaye kubaigorera mirango mukimutwawo. Omete twabere tokora umwa barainga mbali go kibasira abasaye timetinchira kimubwenete mote bya baraya baiga babasire abasaye mbaroro babwate a lot of expectations uno morayo lini gakoira na mubwato ko bokamwiro bisi amote ibone gasie krakende saja na skora to advising ona na kyabaraye babwenete gutosira. Asante sana nanda seriba. Abaraya omaete number 1 kero to aba supported before totara ikera ile lengo la kuwa support ngonya rolling mikataba nile to abekire between them because meetings ngo bajibire held mwanyoranga mwarosire ka group getega keiga at least tote nga mugambigia editi na ataita ngare group na bawate makonye konye inyora lakini namna mwate abarende na bintu biro arongo ikabale baka chimba bale ya kineken the only way bari konyora to support totebe if at all we had a meeting that and we agreed that this group totebe if it was a group of totebe even if it's a 50 it's manageable na bumonto no moraya kumuka tebe group ile ane ambara Ongeri tochitura kwantorena more your views torena kinkoba koba konya na ndo konyora group ya anda bange abantu basomete gusana kina abantu bali school ose kwanyora na abantu ba graduate ribono bali school ga just hustling abaraya aba onyandi bago chabaturanga back to cha toikaransa to table down our issues to adanga maybe engineering korte school ninkorte ko siriga ne Uise kwegumura ise kwegunga kabangara asekete na bako kosukia adanga ya ngwa support na enjuga because mema ulipo kwa mema sinivo ya walianda gali batali chiskuru na boto umurai arako tokorwa vista danga ya oise gocha na gente kendo gyo sikerega no toleta no ka wash otobekerega tokonyora ga konyira abantu bari batatu ya ono by so doing abaraya abantu bacha after ba serious after ba ire bacha baturangira on table and batonyira mune vijana bari twa supported bato tebu ekitoka netina into tonyara Asia croissant tojiwa fuida manga yo konya komya kane mitandao konya korutana iyo tatu bya sana wanyora ngabono twacha ku create some amenities kewe ka 2027 ndichikura chirangi nande wanyora nande bacha ko toberaliga kwanyora twacha ko twara jishu chinde chitawenet igoma advice ni ringa tiabarangaria basaya aba baikaransanse baiwana nangi wanta okora ayetaira yeah that's my advice mbiamona sana engineer tatebinge kyombeke gya busa kerekende abuna ekwalinga sensemeli ya soborai na kikyaba konyire inubuna aborokigwa sensemeli ya bonchari ukwanira busa tomanya na unit busa 2017 na rabeli dali kyombeke kyara konyira abange banta bange barurali politically kyanatira banta bange sainto bata for example babodagira sugari ali mtetezi no baingie busa leaders kya konyera bange wetira nini buse yabange bakonya kiro konyora for example bana bange mbaro batari kwenyana kwa kana fees chao konyora buse tuko cha soko mali como tangira tu mwanafunzi munoni reach out some leaders so you como que gato mwana so moko school ya hiyo asaje nestokara tete essence meona kiro chekyo ya buse kya gokonyera kia mbuya mono timeto se wate bagia nkonyiro ayo manyene kya gokonyiro manya gocha abanda mbuya mono aseriba gafuta nchekyo ya busa njenge join the year 2020 njena bango ta bangia nkonyire sengia nkonyate ande bado stira mabadi member of busa bado ngega sta nkonya number 1 kero na bwate umuchandonga kero my dad asirete 2020 na ale go join busa my brother boss na ajete paka nkana some group of members they consulted me ndruwe kimbekelikia mabe munendo yane alenge ga aramisi wiki etate bete banya aleta kwa ndeta raga token kidogo comfort at least najinga feeling this bossa na kimbekia sana isitoshe issue to do with the bazaars
Kerona Friday basari njo montongora reach out is my union leader manyenga na ke basari asokire onye asokire ya ikirespuru wase kuwa metenjera gatiatia na yare by so doing at least kwa nyoro pushiri e basari ri anyara kunkira osanyara wikira abana. Number 2 Ekyombeke nabonga tanga is like an academy, mentorship academy, whereby leaders are produced. Kwa some skills shuburai kidogo kwa nyonga cha okonye. For example, my area, my ward, ntobu ata mo MCA, the youngest MCA, Dennis Omoke, ngova ringe tureke mega jumberi. Election is held. So he was there, no more yaringe busa nkiamo konyete. Umariba ward the year still in Bonchari constituency tobwate Isaac Motari olenge UDA. Na yare nkiamo konyete na no itetika kwa mena. Tobwate Ongeri mtetezi the former MP. Na yare no iterete. Ano chimna sajanya umekanini na Bonchari ito. Iko bada no iterete. Ngorda yanga bona buse ya. Onye bugatara ko boka at least na gonyara akonyire nanya ko ndaramonto complinga drama konya but the real fact is that busa ngokonya kene kyombekia and ni taba sama somoka konya role ko create network ekoba very easy for you ko access toto yabenga wa gani wa so attachment akonya romonta at least oranya wa kiresimi aka connect na attachment schemes na na internship ikonjera ngota ya konjira na ya tokonya mbiyamana sana Memona sana umwanchi muri beta seniki ya Ndizi TV ni goto nte gusanga imiyomoro biri wense obonchele astoka nte gusanga n'abasayi kigima korwa ase bunge ya Bonchari nte gukwanera amangana ayo atolengete gusaito kumira na rokera lituko tabito gukwanera amange teta sense mu yago engineer ngo tatabin ni engineer kiore engineer an engineer I do building and construction na surgeons nchino mwari munde ngokora mangana building and construction technology. Akora tatabinga sector yiga ya building and construction tuchake naye engineer. Abona iga nkonyora lose twabito konyora obasemya kurasa banta bange batabanga go for those courses. Sense mu yaona ki ground kya ukiabira. Yeah, building and construction at the current situation. Na the marketable. One of the marketable courses chiro sai. Na nikero kote building and construction no guaranteed sama editari gaso kubanyerera nya serikali ke kolike mtengo nchire para kai serikali kwa atayuka bantu ngwa bacha bana bakonya kurangi iri ntu n'atebutia ne kose goso ibuye kole adwaki akora kwa nirango na Esa Jones manyago so asense mo ya mabori ambo ya mono asa mangana ya now the engineer mwari mundo building and construction technology ngoso mi ase school certificate ono nje kosi na nyumanyete lakini duru abali mbali banya to kumbwatira kwa kumbanta ya tinga yaya enda seketa na seketa school na benya kokova ekosi yani it's wide na bango kora ase jifeel like an 50% feels wase mangana ye crash na other view lakini chebono nganje da choka mono ngai ta choka kubwa amangana yo kwanda kuminyoka nechi simiti kubwa kwende ground but it's a good course na yora moya soko fit kwa moga ndaya samangana ye feel wasoira na samangana TVET but as well you can work na boko nyakora twice because no matter mangana TVET gali you just work with the number of class that you have that is more as mishirenga na your teacher duty by so doing na onyoranga wa nyare ko manage both in field and class work so it's a good course njengo by those guys are work at form 4 last na toka plan to are mentorship program we have date 11 the coming month I will also talk more about this course at least onyo lenga mbale bakina bake ba join iri kidogo kwanza mbara romete batama itinki yo montaga ne iri ko twara manya go join ase course ya na kwa bero mo ke na bokora tatebya kego ambe ya mono nande ase course yana obviously in the title we go to RC plus and above because that's the qualification waso asa mangana yo university generally giringa kwa number 2 ege songo kirakio we go to are discipline alafu hesabu
physics wikokole ero njaka be irora kiona squeeze nero ro wikokole alafu nebinte ibinde wiko tware grade kere favorable kidogo ndo akoli mwana mwana physics nege songe kyo ne sabu ambia mona sana engineer wasera se kosi kwa tatevingo na kyo akera ko imugiti gitambu kiriko chake kosi maybe kwa response kwa saba ibuli na kire and the society na kire. First I thank my dad Nero University. Mete kitole Gusii mete ngekosi ngia nubu walimu. Nubibu na mitari. Lakini my dad na engineering. Kana ndivyo sana na kwa kuminyokera kikosi chia white collar. And the course in case na goko kora rora nyara gokora egwika. Ya enyara gokore na ko ndo uchimutu awonyora gwekonya. Na kanga device yonga apply for that course. Kakora na ndingo konye. Mbia mona sana. Sajone estimate kora kwenye kunya mache engineer. Tia sajone sera totevinga abantu abange mbaroro bagotwara obuoba. Bakoranga igabwe egase yune nkongu kero kende na kiora ba advice. Ono nsego kero na ati gako batebya medega siteyere nkongu agastere maroro. Ebyansi bikobo kena chitote yanga no mwali mole. Ikumanya nga ukogoro kuni sambili akonyora school. But the water stress you so pia ine gas. You prepare yourself for your summer is also another work. Because those exams generally ko organize is also another work. Wana agenda sama olezi ga kidogo lakini the situation we was one ta chantike ontige ga ndo baradi renchara. Ekosie ne kosie ngia sa. Asibali bataranyimanya na bararanga ne gasi nkonkorbo nchali ga abantu tokolete kosie je dora abantu bane boka. We have a radio erole korubo gyakumo. Oyo makoli ana munanje. Na bande babere korubo maliba. Kuimoki kitambo kero kyo kole kosie yarenge 1+1. Ndo amigana nteno mwebali kidogo. Lakini ngatayo mwebalo maithe no chokure no chotume nchina amwire ngo chiango genda otherwise na atagete gukora sivo lakini my class tanchia nganchirete ngara the only shortcut go edera ga go so ga no ko kole kosie mwebali ga ngadi vasetin kole owalimu kuhesabu na physics akibali mwana na gote yo mwana ya high school ngani nchende teacher on Tuesday ora taya mwana atakonyandikana alina roje ndenge bakanga ina soaga ngasoro ngakagati ngojo wa mwalimu nani ngenya na soiro wono ngaradiga ngitigero witu wo mwiboli because if familia ratoko baronenge o mwiboli ra atagetenga so ai kosi yandake na ra chiko konya gwangonya gwa konyira ba kurumaya na inche bono lende gyagara na barete ona inje ngamata ya ntiansoega tumaya korona ki after ona yitaganja na ande na baro chenge kosi enengia saizi ganga niko soke field gaga ste kumbora do tinda graduate saizi ngani nga ninta iteko so no medore merubu abali mu beji technical courses ejiga mbo ngoja kwa romu mwalimu wa technical courses nikazi ngumu mwazo these high school jiwa kora mangana muna technical drawings mangana masonry sikune jinga jiwa kora konyora balimu nagazi ngo meta abange kuri taya bali ne bijane ibona abange twanshire the luxurious life whereby turiko myokana balimu wagido kidogo se department bona kwa drive mwalimu aru from a TVET institution go cha high school no chomonga nga neties namba ngumulikole ne serikali na bara abaisa ko bataso bitekera wito because na maitenga igali are full time na ga igali just part time bona ga como vera raisi sana achi kumanage into bia isko yeah I so doing jawono abongo te banga this course is a good course na kioro che engineer mangana ayungu anjira nole na yes ni course ngia kinenganja ni course ngia ko ya ko nero at the current ni nere kuragire banta bange boncho kira industry ya mjenge kyo no konyare bitande binge byoncho kero uti kwa kasi chiawe tukora chiare chinyinge bona saiti kula na utumina
kero kurigereria abantu abange babere bagotebi go baimuki chikosi echi. Don't you thinking abantu ngo chibale gocho umete there is a time I actually suggest kwara ko ekosi obwarimu ekosi obanyagitari echi na chikosi cyamanyekante kare abantu bare ko opt ko imuki chikosi echi bagatiga chikosi echi chindi. Don't you think ngo chagwikerere naro ebe bune kosi eli obwarimu ngoya mona seri wa na ile Oma the kosi ya mune kosi ya technology education is very young. Also even the current population rank. Oba ari mubativet ebaga rule from munda kora a diploma. Gaiga at the TVET institution. Tata yabonye okorete building osifo. Ogenda wa upgrade as a TTI. The new school ya TTI. Bono by so doing kwanyorana abalimu bakababake nalyo this university cyamwerete ngati yachichina another course ekorukunga technology education awali yakabeire chepkoirel lakini bono tukanyireta mo university kororo mo university rinande kaira na University of Eldoret kero ina era nororo ikachaka gusamba but bono chiskuru mune chiko nyakora most yebwata abana 53 bacho graduate bono iga ntumoi etubwata abana bari 170s University of Eldoret na bebwata around 80s togo cha skuru kile there is another school nere konyakora but very same ni kidogo tu yani ngote wale wa adopt that live ya Moi lakini bono very same awate ya Moi sauri no koru ni wate ya Moi kana ngo but very same maite bali bakonyakora most bali bagosoka ko babalimu baga but injene ngikore to bongo wide na bongo minyoka njo kore film na tete se njo kora class ona ngota yanga mangana ya tari same yeah. Bono njetindo chiko se kosi ye ne chiko twara congestion muna obwalimu kene kala kyo obwalimu wa very congested bono sana moso obwalimu we wa arts wa very congested no sciences mesta iri ntunya kwenda bocho be congested but onye koli ya ukera so bwalimu genda onye kera so nyakitali minyoka onye kera sei enjoy tokole gasa kwa bali gani nyamana sana tobe tokora serikali mostly bakoleta abantu kuruchense chesiko bacha gukora egasi yiga moso kero bwaga chiwichi pale kero koligereria tiazo chake na engineer don't you thinking serikali nero neregeta ke asugotasira abantu bakoleta chikosi chiga gukwanira mangana yukoleta abantu kurisiko bacha gukora chikazi Kenya awe serikali ngochira itaba muraba tubanka gabona ba what experience na kwa tiparage lakini mbona mangana bango konyo ngatali bantu wa serikali koleta bantu muna bantu tabate na bajira eba na biasa yabe kogera barega tware kubana twinyale mune Kenya tubaira ndire beseri yaba kwa tumura tubanze ine nonge yira etware ko bagende tutigire para itwaje nenge tukendiga cyo utaba Kenya bono nerio konyoro mo Kenya nabako para gitenga kwa bere contract ni taji para tukwane pare yita ono mo Kenya into kiutu tenu bukurumyo buya kwana ko yani tende contractor kupana netiganda beke kende mo kanda nywe soda no yokane nero nge mo konyo ne Jones nero kumanyanga na harusi gekende tenga nche soda yande tende na kiwako tano gaki bintu kikwa orocho kwa struggle na masomo kikwa ikere bintu ngyo takulia ona kwa soda ne nari nero tanga soda yana akabesa kutoka bana iko to chikutaboka kaeli pesa ye parate mpenda kumnyakania bina koti ana koti tumna chikare Kenya nchiligo kuena na kene yego ebina binge biko tubere ntuli kumanyanga biko chiguchi ona para ya tigara ko bamna ya dengigo ono tengo kwanna bono kana ndewo kurumyo utayo Kenya kanga bamna bangi Kenya na wo tigase chichi parage construction team na jina mwe chichi stadium kangono ni to kora tali batai na abarega
Sajana sote bingongi ko roche serikali ko Rusia abantu ko ruchinse chichesko yacha gukore egasi na ndento bwate buna babo engineer Dickson iga babwene ta gukore egasi obo manyi batabwate boisaina mbuya mona seri bagana ande Fridah. Number 1, corruption. Onye ndi corruption iro mondo. Nare uja ko nyagi. But one because corruption there mondo. The only thing to ranya rakora no ko nyekemea. And to nyago sabira to sabira ni abandi mangana corruption. Number 2, think te banga Kenyan people we are not producing engineers. We have them qualified. We have water degree chingi ya sana. Onye no experience into water. But now munendo gane ata ebirega iganga konyora ba China na ba China abangi balega bagaste kurana amangana yo wagachi. Kenya ngima generally because to tanga no so go rugaiga ko jitao nya bo beto nya rumo China. Baro. Edeni ya goto buada kiara gotoka to by chance baya good chance kurora after baya good chance ba kemeu sikuje. Another thing omo Kenya na boko mwa meto omo Kenya na omo Kenya corruption ya rute gosira kwa nyora kwa moire kwa moto ekirichi besa chingani kebe uchikolinga kai embesa ona nje ano na gwera tenda ara umubere pole tenda umubere pole wana kwa nyora for example totawa ni para the required materials kwa nyora ngachi agwa kire short wacha ko rosie para itaroche kaini osanda ke kwa ile project ya nyumba instead yoko beka the required materials I wear the shortcut waji ko ibanga nyumpeje ka ate ko kwa nyora ya jire nsayoga by so ding kwa nyanga tuiteire e market abiye ko mayine ko iteire market witagurire no tanyare ko cha ko nvi bono nje Fridah tota yanga kwaro je engineer Dickson okwa gachire nyumba ya gure. Do you think that next time you will trust me? No. Onya tinda ko kinga na nyoro stia secretary nya yagwet bono kina kiagera ba China baga so nyoro market Kenya ga kwa nyoro mo China is investing a lot asamanga nayo ko sinto kire quality camera seri market mo China no masari ko rugana ba kwenda Tanzania mara tenga ya mama solo matenga na pare na rojo kwara Kenya ali nyoka ko nyama taro jingumbu alia njuna nyendo seria njira teyo teyo mna engineer Dickson imo para alafu nyore pare wate chi pothole chi nyinge we expecting na rangeri wo sabe projects te ko nyari kana bono youth ni to tigarete ko ni bono youth ni to tigarete once kwa irwegendo make sure you do your best kina yo granya gatoko underline the word your best Mia bana sana ntete mara bwatira gaptra so mutumoko actually timeti ko rogosemu realize kulikuwa na cyber attack ntochiko kwa nera mange nga Sudan wanasema Sudan imefanya ile kitu ntochiko kwa nera mange nga Vamwire. Wancho mulia dia traso aso mutimoko mokeigo toko irena ntuchiko kumanya nga Kisudani ya amwire na Kenya there was a cyber attack igo ntuchiko kumanya mange gwetera omorobere ga bwense obonje toskato nyegera tetera na segeke Kerubosio erinde togendera gusanga amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyamapori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo.
ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sango kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo botakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye iwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale X-ray, dialysis, nkubwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruogoke, gosoko baruokonene, naboigo mbabwato bokoreri, bu ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebali yabagotumia
NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisii Low Codes Gusii wa Kiresimi ase namba enotisano n'ibere enotisano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Twaijanire kuralia ugukwa kwa Stehen Amecha Mungare korwa ekenyoro kya Nyakeyo Metembe sublocation Metembe location Kitutu Chache North nigaru mwana Onemwel Mungare nomongina Nyagusira Ana Nyabwengi Mungare nigaru mugaka Okalo Awor Amecha nise Joan Nyabwengi Amecha nigaru sukuro ya Edwin Nyakundi na Nathan Nyariki momru mwabo Joyce Kwambuka Nyonga Peter Mbunya Mungare Zakaria Ongera Mungare Joel Getange Mungare Zedekia Onchonga Mungare Sara Mora Mungare Alice Kerubo Onsonko Nyagusira Johnson Nyariki Mungare na Nyagusira William Onyego Mungare Mokoyoye Helen Magoma Priscilla Mura Jemima Getange Martha Onchonga na John Onsongo Mbamwabo Mary Monica Mauti Chagaiki Arika Nyagusira Raini Amona Banda Bange Isemoke Robin Douglas Jeremiah Beatrice Jacqueline Lamek Apima Lamek Ezekiel Samuel Amona Banda Bange Omochango ni gurabe litukulie Jumapili chitalikia 30 chomutinyo gatano na kabiri umwaka oyo omobere n'urusi wenkendu litukulie Jumatatu chitalikia 30 na yemo mutinyo yo gatano na kabiri nabo igona ni buri tukulie Jumanne etalikia yemo umutinyo gatano gatatu umwaka oyo azebali bonse bakiru n'umuchando bwogosiririgwa n'uyu mwabo nigo twarure engora yaito. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeliko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo
turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abari no bolema aye kwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chukisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbugwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montage obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbia mano sana mwanchumu liya weta seni kia Ndizi TV na ndengo kualigania asentundaya kabere chinga kitoka nitago sanga imeyo morovilio wense yo bonchelia astoka nitago kuanera amangana mwanchumu liya na logo tobuatia wetera chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News nindo cha sensemo ya Facebook nindo cha Sani Eli abataba good work watching from Nairobi Embakasi mbia mono sana Okenye Dismas nimepa na watch live from Nyamira County mbia mono sana Sam Machuki from Riana Chiduka atabanga anera the next Busa president niko ndani say hi to my brothers boys no igwete ngoyo batiemecha oyo wacha Evangelist Mother Pauline ataba watching you live from Mugembo bia mono sana Moses Omwenga ataba following from Keroka mbia mono sana kunyatara sasa mutumukomoke gotengo tarakuanira ngam mero benere serikali bwata sokone kibna basangwenyo rabale emirimo atwabere tokora banta bange bakuyamereria ateko tokwanere ensemelio bwaga kigwe kinyomba kingiye nabage kieli golire Ense gima kerekende to cyakira na engineer urucho morobelio igabwe serikali no chikokonya abakenya gusino chikokonya abasai anemona munolingete kwa nike ngabasangwenyo rabale amabaga yemirimo. Yes, kane ko intended to purpose iwa ukone na kwa gatati nyombejo na roho cha konya una mono bali chitown moment chitown na roho cha konya mono lakini wana sauti kumiza mu Kenya neri babigite taxes neri goromono yo konyoranga abangi babombora ba military service bakorega serikali bagatete nyomba cyabo ikiona cyo serikali kitari ukikoba konya Kenya so batari ukibugira serikali yate tingane tebaira nerika
muna necessary ono ekyo getari guarantee ngamba ira niligo kulingana na utumire corruption ere Kenya ono ebale kanga ebaidete umuno kuligereri kwane bari willing ko purchase nyombe chiba to the kit form application forms kiagera babona barabata kuna tweet tax tadi kero muntu leo kwa serikali asense mayago buna engineer orochenga ai numu chikokonyika konyora emirimo kwa tadi nduwenzi kutumemberi nere guarantee nyombe muno bogati bogotaka ega simba utole tokore never get over sustain ya sege kause it's a short term employment in our industry obviously the short term kuba muno bwagati bokwera mwarura sawa nani mwaira ni ground go safa uko ground nenda asubuswa sajene sikora tutebinga yo morobele gabo bwagati bechinyomba cheri golinse kigimane chingi yabateba decent houses atutebinga yo kulengana no kuligereria kwa goro chenga no chikokonya bakenya mbe ya mono aseri baga Fridah umurobere wa affordable housing is a good initiative na urachi kunyara konya bali babwate besa tali abatabwate asoli tabwate besa kongaina numbers lakini kionye bwate will be at a position of getting that house na ande bono ase mangana ndago chako bimechando we have these foreign investors wagocha I'm very sure they must come with their own engineers or other contractors abago chiko tenyenyombe so meaning that again they are going to abuse our degrees kikiagera na kuona hiyo kero tu akwaniranga aba China benchwire Kenya akonyoromo Kenya na bakota civil abate degree hae but the only wakara nyara kwegu negasio kwa boko you kiagera na tabanga this is abusing our degrees omara iwe nsare ko ba omuntu umuya kabisa tiga these foreign investors are much but eka si nyingi tiga Kenya bayo onyo muntu kare engineer tiga gasi ayo bo engineer tacha kwa gasi na ndio kwa boko kwanyora nguchagere kwa Ongeri emesagete sana itanyare ko sustain yes of course we are not sure whether mura ingwira nare Kerubo nande 2027 turama nyanga na iko but wana semi yake etana ire abonda atebe ngana beraje kunyara gukonya abasai at least onyara opunguzire the urban what, how do we call it unemployment the urban unemployment onyara at least onyara ko bakonya the urban poverty isire kidogo totigano boibyo toko iwa chitaoni mbali ko rabumboro na boibyo boja turu amangana lack of employment onyara mo only way atanga let me use these shortcuts at least ngenyo rede ngeri yerituko na ndandake aliko mungwana kabisa kwa ni stakeholders yo pero montagu ashaye asawa ndagoso ekara kuliye no wato kwegena ne serikali osino murayo Ense because ekara kuliye chinga kicheche campaign ayo tabangango sirale mamba mboga boda the hustlers abono igo promise liko kwane kinga basango nyara bali mirimo nene sense me yobwagachi do you think na chikoikirana ekara kuliye ya sabono igatara bakagusira mama mboga wose the hustlers mbe ya mono nanda seriba my president yore William Ruto I voted him na ande na manyitenga kulingana muna views echiragoro no muntu oranyara batokonya but had we known that na bari ko kwa muntu mukora iga ngare ko mukora ya lakini sasa kina niramba na kinazidi kutoka ono nganga ni mama mboga ngango mukonya alenge through the hustler fund scheme but bono
basically at the hustle fanda keroro 500 ora yau ono te no en kubulga ki Fridah mono bugimobole igoroche 500 nendo kiranya ko Skali chikiro iberesho. Bora iskali. Yete ko tiri 500 tanga nebesa at least mondura tebena no jiko invest. Igonje ngate yabanga na ngainete de mama mboga and I'm condemning this thing of yoko ngaina abantu with the strongest terms possible. Nera ando si asaro nyoka kando che wira mruto. Ya manyanga kolio bokora mbobe. Mbo ya kamota tebenga this and this. With the issue of employing these youths. I wonder when I saw that this house, the funding house, the affordable housing scheme, na bia kunyara kokonya abasai. Lakini abange bawichuchira chigasema choko boko. Tari youths bange tebe mo so abare the graduates from university level was from the chief institutions. Tari mona baraji wa acquire these jobs because obo kurumimba Kenya. Na endo mai to konyora the hot cake. Lazima umepita Ongeri tabwenede na ande bantu bange tokuru from the vulnerable families whereby kunyara kwete koroko kwanyara mondo Orlando la segasi atata ete mune yasi okoboko kwanyara kusemia nana kwera nyumba ichikwanya na tema kuchibagana kamede town njira mukonya yar kuri engineer asoro kongorwa Gusii chinyomba ntokaneti nyomba Gusii Usiaro tindo tinyomba ne tiagas kitutete ko babanta abangi Gusii bagwe ebare ba minute kwa gati nyomba ya personally ko kwa current mononyo raba bamte tina bari benye tetita unimwe ya kusonga so chisuna kari lakini wana kwa percentage nyingi y'abantu bari Gusii bamenye tetimo bisa umari uno nyombe kiri kikobakonya mono tegane iri Gusii mono to agati nyombe cyo usere to contribute to what people do those resources kagera abatabangi bamenye teti katyabo bakumbarente Gusii kero kurigereria sajone chinyombe agiga soro kongorwa Gusii ntogane ti chinyombeje mbeya mona ndaseri baga Fridah nje personally abongo teba na mangana ya nyomba ndo jose na nyara konkonya ndonse the affordable housing scheme agoto tebi jendo jenga this another luxury atenda togesera if at all arko mondo mongwana kabisa ndoroje mata kunyo kunyakani na mangana ya economy nembe chiwe sichara ko chibwata university asa mangana ya economy at least life we ra nense kidogo kero ya nense kidogo ndio montaja kolenga ya mangana ya affording houses because ono gaki ntarara nyomba korara nyomba nkorara nimbwate nyomba yane yani mama na abwate nyomba yae I don't see any need yokorusi yokondusi nkali ya boiboru njoko menye town no tikanchembera so magwe sokoro na another thing amangana affordable houses abantu ntate at least watabwate nyomba maybe na babari street children andaki abana bwara becha kulia tenga ya eti andusi abana bawa kwembe iskova iga mbabeka segeti ya ekina koranje mangana you affordable houses ya ariko university binte byase mangana economy ngoja twale mbia bana sade bine birengera libya sajanes na wego engineer Dickson kubatikana no morobeli bokwa gacha chinyomba chingia na wego cheli golire Ense kema konde tukuli goro manchumuliria antwaroche obuoyo bokwena no asento ndende sokane kibna abalemi kwanyola baro obuoyo bwo enentere ya moya serikali agenda takwene kyanga endayera sense itu ya Kenya ngosoki wereke isaine atengo tarakwanera sense meyo obuoyo engineer ntwabere tokolera amatuka mange nga obosi bwa kinire ligori timeti sai bono igaboiranire nabo koratumanya nga seme ino irenga mukogore bitoma nsema ito bitumane biteja agure tinda swati rogo ya igombori tinda nyole bagali kubura boli lide bitiro ko bantu nabari ninkore nakwe toko gesa ona muna nayo bitiba kunya kwana nga byagure tinda manye boli byangana kibyagure bikire do you think omorobeli gabona na liya obuoyo bokwenanwa is it the right time yo abali mikwenyolero obuoyo bonaiga
it is the right time go for next season wabona saa hii nili gesabare na bo boyo kubafanya next season manyare ko bagusimikira aha ensema yago sajane srende tumaire ngo bosikwagorete ya last ngo gorobosi bado no bote ne efigeri ya embo ya go change lakini ntegwetenga ebituma byagure na ite chiro ngare bituma mbire 170 ekona botogote banga byagure don slightly and we are expecting that the near future we're going to in the near future on maybe the coming weeks na bora nyore byakire 150 but ndobwati wege nunga mbigo baka bike emi sibya kabere kandi sarasi asikina abantu bagenda tari samora abantu bagenda tari samora ndakana lakini na kuota mangana economy is not favorable kwa nyora chi school fees chikaneti andake kwa nyora na inoganeti nayo nyare gwe konyera kuma riga seridi yao kuragera bono maite baigori bange moso bange baguru from these humble families kwa nyora mwe na babwata wanafunzi bari more than 3 in a high school level kwa nyora yomu ara certificate institution of university funding these people and tori moi boli ori kire gose tari monto ano monto tegemente bintu bigoro mugona kyango nabo bitao konya nande nabo ko yasokole ando ko liko biyo ya tatro price inde mwana taza oseli anyare ko comfortable esku ekina yato chandre mono boy mo boy se koira na nsina na ate ba eraisi to asare Dr. William Ruto ale wancha iwe bidero bya ba Kenya toro mondo kare street ka volti skudi motoka ngago kire as a matter of fact boy marombo kongere na toja togesa iga bado ndigo tokanya kiagra bado ngure ndoro chiali na toja upambana na this live arombo gasta ko ke bitu gasta ko ke na ale ndongo advice abantu amindo tomya ke mata sirio to ipoyo batoko next time tonya ko sukerendo yo mandengi to ya tokole bakale asinya sara yo kumwanjira ayeke yo bogima okay ambia munasada engineer tawere tokora enjara actually ase chinse mo sense kerekende oringa tinga ani ntoba Kenya tutara imuki getambukiro gyogo simikenda gira isaine osene serikali tarabiki mirubiri mikirano asoko ne kinga endagira ngoso kere kurwa sabali mi isaina sense ya Kenya intera ono kubatikana ne intera ego kubatikana ne endagira itaisaine nende serikali tutaba supportive to farmers nyare ko ba funds chisaine banyale ko simeka indagira so bungi muna bona ama oyaya aitwa bete promise ko muna ya serikali utake gazi lakini bana ko nyanga first division bange ba banyale timo oyaya ade wikera chief asira ko abunto ko manyanga ki aenda uchi ono serikali tabeka mirobiri sene ko regulate ndagire ko mune ndagire bento kwa disputed Kenya ustila farmers support sene ile ndio produce ile ichindagira ono muna konyara tinsemo chinyingi cha Kenya tinse muna uchi notani rugurari konyara ndagire tiko babuye iko one went to invest gocha Gusii ndagira ko baya tinseme cha Nyanza na Western when invest imono kindagira tsime kwa sobonge edinda ba Kenya ko jumura wanyore ndagira isaine aha sajana singe serikali wente gukora sense moyo buri mikwane kinga ndagira ne isaine mbya muno nendo guyane athebire serikali nebonete investors the productive sites also the western region the Nyanza region the central region at least aba tunyako nyora production ebe igoro na liyo chindu kuchito chiro chirora li western
na Eastern Asenda yotaka obia kidogo at least banyare tunya go exchange and because ntuma ete bintu mbere byoko bagaria mbere byanyare ko ba utomugo cha bana ndu daba ko baiga pinyara gotokonya muna baba ma ati mombazo baba to bonzo boli bwabo baba to bonzo ndo ko baitoma abonya ba so dunto akore mbara tudiketengia yanyare gotokonya initiative yo ko increase productivity nengiere but there are approach in a way that eranyare ko konya but let me assume that we are in a process of trying it in the near future nichenyare watokonya mbema sana Bwazo chara whatever my sons Jonas and Dicky very bold with full of wisdom congratulations and always shall walk with you all with you guys mbema sana Motari Nelson whatever busa to the world mbema sana silence callings whatever Dickson na mukwani Tewe to gukoro murobelio mutumira maiga kora tiang turali nsemo ya Kenya kero compare economy ya Kenya bono igane chinse chiri chesiko kegera babe bagatanga ta ebintu tali Kenya ukabikongetera kintu aralira abantu abange bagotambuka ochense meli ya Tanzania bako gole ebintu akirikende ningi chinse chiri chesiko chigo kwa Ense ya Kenya totarakora Dickson Onyora bono kile Ense ko mnandoba Kenya to import foodstuffs kitu bantu kusimeka Kenya tuirendere bono konyora na ito kombia prices kuna the prices ya Kenya kirigoro kubai chinse chindi chisiko mna Tanzania bono na rise of prices yo konyora ne taxation era kubai goro oroke for example ngo kolete tumobia ne kirokoni nyoro moto yatete miayaye nanchati inkoni 200 nene ngotu mekefia ne yundi ne tipi nira ne nyumba mara wabo wano ikananje ndeke na miata nawo ko moto miayaye tigari na kende na nchengo tswera nyumba mara wabo wano prices chikonya ko tokunya ko raise Kenya na cha la mira bantu amwele ko kutera low prices market yerenza ke kwa import kurororo unabona twala cho musiese okukwana to import tutake ku import chisabuni kitu ento kwa Kenya akoba yama kuja kinire mbema sana timetingiora kwanire igore yenganeyo Sajanes asama ngana yo into yako era twavuka to our neighboring countries wachikonyora ibintu birito ko produce in our own country neke amangana taxation mneno na tabire amangana ya cost of living ya very hormono kwanyora things mna Tanzania wase Uganda their commodities isire in a price range mo Kenya ucho de makolia lioro the importation finda age gorwari go chama igarenge ko the high taxation chaga iyo mineti njemna makolia mo monjore bakoroko ya bakonia kwanyara mbia tambuke tutamna Tanzania alete tumagelia Tanzania kiagere tumane ketuma achaga konlia seriko ligire serikali ya Kenya wataite bakonela nanyore faida mbucho kwanyara bono mentality ruma de yokogenda the neighboring country te ko chikorwa ngobono ande te onyari over cross faida ire goroko bwa bintu bya Kenya akonyara ngambi yagenda mategega abaletare bwango mutarachi kumugundu at least anyorenga obakonyire but again osuri mna Tanzania toze ko konyora Kenya the magnification ya karo tu gali Tanzania so wacha Kenya ga at least totore na kiama ngana corruption na gosira baada corruption ndani ngaya kabere Tanzania ilikuwa ndona bado nero kidogo lakini kwa kanyorire Magufuli alingo muntu kutenera Kenya kwanyorana there is no way tobwate gold twanyoni yani twanye ko baisiko alafu kwanyoranga bona yatigarire teri kuchikotokonya wase kwanyoranya nawo ni gold lative wase
1 million kwanyora ncheke ntongo just 100,000 chiri wangonya na ninje nyebwate kigana kwana iko wasikuru mna Kenya kanto bwata mafuta iga yani ita irami to bya kabisa atamboka chikwa ngao acha kwira na ndoja kuoneriku iko titagwanete amangana ina kirina gota bina yara komanga corruption no ngonto nara korangalia bagesange bana sana lakini ba now just because they monto ni kuomba na kuikemea at least mangana ayo atu Kenya na ntwa binsengia sana njini yangu abako kwaniranga umwaziri na tebanga tubone to chake ko import sabuni kuro chinse chiri chesko anko nyarolinga ntobwate chikampuni ya Ense ya Kenya chikorosi bintu lakini oko ekero kolenga ni ligoli libintu biri bikorosi kwa Ense ya Kenya edire iguru kubwe bintu biri biko chakora chinse chesko kerekende nkioro cha serikali yebonete kole ko erinde ko overlap ligoli ririgo chago sebinte bigo chakora chinse chiri chesko uvara kuri amaguri wono noko amaguri ayo ya importations bante ba etemeko support industry ya Kenya ba rosi bintu biri quality nande ba ruwa amaguri yabo at the same time when it is some importation fee importation fee nero bantu kuba increase edinda bantu ba concentrate sama kugore bintu Kenya biri twero state kabanye nebone na never regulate the amount of importation to kora ucha Kenya ultimate essence mayago sajone sikirengere kyagongere kyeke kubwatkane ngane asa mangana ayibono our own country never net invest mono Ense yae totige kwa toavoida mangana yo import because timanya ngone tomo Kenya nga bintu bire imported bire biko last long lakini toize ko tinye kerengeri kerina bintu byasike bire bikongomono ko bya Kenya yego jakobe eko baibu sana a country to etenene for over 50 now kwanyara ngeke chikonkoragira ne ya China si kepu ngobega ne ya China plastic always will ya China what does this mean and I can abra nyora even though we are on producing our own but branding this thing that we have produced amarieta ya bantu bandelinde Kenya rekogenda kwanyoranga moitire our own industries chitanyare mwacha wach market na chitanyare produce but in the real sense we can so bono tiaba kore heavy investments in this country this is a good country that is being governed by God ninsengia sana na mimi siwezi yama Kenya bwana ni yama Kenya taki kwa Kenya third years agatebanga nakurwanga third years team agatebanga the president should start by acting as a unifying factor where there is peace, there is reasoning, hence the country will find ways to improve the economy. Kudos to the Busa family representing us. Concerning the economic graph, we don't see it decrease to a curve that favors common mwananchi because basic commodities are high still. Mbiyamana sana sogo sanga kerengera likiago third years. Tocha soro kongorwa Gusii. Kirikenda barabara giga soro kongorwa Gusii babiri bagusira basaye babiri bagusira abamenyi boro kongorwa Gusii soko ne kingango egendera libale. Namungu kwa na babiri bagutosira. Sana abara ya toru wangu babiri bakuwa kinini cyane bindi compared to the previous regimes kunyara bakare ba twakabajorire kwa kiromo kekura bandori go mwako mwa umubeka muniti yae secretary ke goriki yae ona vijana twatu tukuchia lakini this current regime ora muna sinkoro bono montari oni kuntuka torete kiane kesani pia no bisi aye obisi aye bigite bitane binge ko wagagaka babere ba kwa nibi gasine bijana buya na bana egwadi ane nkuru ibara obisi ba ibita bantabake isa ibi bigode bike bona very supportive to youth this time
compared to the previous. Timatia sensemo ya saja na sesem kwanjira nolinga abara ikora soro ngoro Gusii babere bagusira abasaya nene mono Byo mona siri wa Fridah tingo nyara gupinga kene lakini kana kwanire kyagera sekoriere ya deputy to mheshimiwa Omwando Victor MCA is a young youth member 25 not 25 years eri ni hongera kwake togo jase mujumbe wito ne kijana abegete gari ramo togo chasa mangana ya CDF mali mchana ne vinge sana biroro mna boss no aroro tobwate esimba yeto ya bonchari ne roro ona at least na bangoro nga basa embale babe crime at least waro na kemana konda lakini kimobekira alia Tingana oro bai nyore ngamba na school baiga ba chaka ko ende njireli ende at least itonyore nga tonya konya kana tuna basaye twensipi this current regime ni hongera tu kwao because at least chiyo tsimbarime engineer kora tatebingo challenges chiri chi youth chigweterana monekera bali school gari kera bali school gaiganchire chichi the challenge, the main challenge, and the too common. No, what's what? I say, what it is. The more you take a cover, never to fancy a conya again, issues. And somebody was honest. Yeah, challenges are we as youth to go and the lack of employment. And muna mheshimiwa rijia tebanga kuna kazi hiki ine challenge yete ntambe sana kwanyora umuntu uchakire kureta stress kwanyora ngambale at least babwate mental torture kwanyora mbali kunyara go sustain their life boka banyane kwanyora abantu ba adopted this scenario whereby bamwire ati abandi bakorobo hivi kwanyara kuyagenderelia iyo etaribu ya is a big challenge but tware go sababara ya bali biro bande go come up with this project wasa kujana chiracho muno mheshimiwa Onjoke na bwate a proposal that not to go to machine to go pigi at least aji supply constituency ngima oba muna ibikunda kundi ya 10 by so doing na bako nyora the unemployed ones banyara ku employ boka asama nayo muntu to wasa ko chai gasi ne bako kwate degree yawo na bako latanga degree taberaga tinda ko tamono tandara myoka saka kibarua ko mheshimiwa retri na nje ndara nyara ko gendere kidogo by so doing konya tu akonya kire engineer kora kwanira ngo achievements mwabere mu gwikirania so far bune kiombe gya busa achievements twanyira skuru busa ni chinyinge twara bikiraniri muna bara iba busa ni chinyinge moya bonere yugusira aba tena bya mito ndari ko nyara na the current Kinaro ngokorere gasi akore gasi ngia sana ya president the current president boss o kumonta konti mirango nyone oiwa mabagagiti munabono na itu project na equity yosimekemete ibyo gukonya busa members banyare konyore sabuni corona barabu metengo simeka bari nyingi nende na nyatu konya mentorship program sare tene nyingi tire muna bona na kwate mentorship program na 11th this August kuti komenta youth about kujoin ti campus wao ne yende busa kendia busa kia ndiri ke konya communities nyingi konya attachments na konya kuti connection na wao tutabingo Jones nayo mete kwara bira sobora ibabusa mikakati nero romu abere mu kubika bune kiombe nande mwaro dege koleta matunda ambe ya mono Fridah na tsirigana busa is a good union na ndengo sawa ntabange wanya go subscribe to this union number 1 a union ye konyarera konya muna mangana yibasari maete Kenya muna tuata banga ko manyo yo maede onyajunya okonyaka
One mbali bali konyora bali from the very bagoro from the humble families. But kuikira paka waje konyora utote ndo mna jibasari akaga singo. One it is our role na china regi academic sec. It was my role ko ensure na kingi bali bakoro mashinani ari the remote areas. Bakonyora kwa ba identified ba cases cha watu ama who is needy at least. Despite the fact that nitobwata those bursaries chikwana no ga physically nitobwata chirichiko kwa emergency kits Kerubo ndo muno lia landly in your inbox kwa tema mwa discuss issue madanga ya maene pyo mano ni mu maete ya sakoro eri gane gati atoranga kitoko mukonya kwanya rumwana muno uyu onyarire wakonyaka. Number 2, this union ngokonyera abantu baswa chi attachment wana muna saizi boss na konya abana bara almost 150 gaguga abandi mbare chi attachment schemes na mbare 11 bare internship programs mbara abandi bado thiri bagasta ko konta inbox yabo bataita baswa chi attachment yecho na connection kandi ga iso nyaranya kabaga tuwetinga ngara sekete na tawatenga yakabaga tokira tukara swagaiga according to your course. Another thing buse mna twateba kiawira ne kyombe kikorsa twateba is just like an academy for leadership. Mkianyara komenta banta bangi wana mna boa sio chana hata ile ko boli ubo kuso president. I'm urging our members to suppose be boss mna kurubonchari abakonyara twamusugumire umwako yogocha eranyare ko karansekero ke omade ye karansira sekero une kigia kuso ebintu ne binge sana aranyare ko to letara bonchari ono munero wanjita ko because he is a hard working leader that we have around konyara le connect sana in different offices konyara nyare ko igorero kulingana mnamanye kaine konyara nyare koleta chi project bonchari mune yemete twateba this is the second time dojo simeke mete metangani ya sogata ya chitakasime kwa the schools in Bonchari. This is the second time when we are planning tona ke mete na ande ko you in partnership with Equity mete yo you ibe kwa CDF hall na ndikero montage ai muge moto ya tando simeke to simeke by so dina bako nyora munomora ibu nsata bete ngati dasimeke mete refa bila una da mete you awana na ndo mwakre cheki ko Bonchari to mada yu mo mete ruate to ikire wana by so doing wakonyora twakonya kire na ande nkonya mo push tori mna ntu the former leaders ba nini olike chi proposal chi nyinge sana mna ikende ya amref ntoganye tetorenga keko genda torungo nyaro ya konyire wanafunzi ba Bonchari ambe mna sana chinga kitoko kole timete sino bwate engineer ngana yaba yo mwelyo engana yo mwelyo ndabanyare ko saba ebichana bya bintu to be focused to focus to discover le twetume mono tanyara ukonyera ai kwani abantu babere batatu naro atebori to iba kumukwani kwana butia ako ku toto nganti kumoroka kurumu ariani kisa ina irobya nkorengi kwana boss kuza president yoto kwenye to connect gocha ni como ni kijana kiwate kiradi working sana wakora Sajanes karungo baseme bwabo mwelyo harafu kwa na bebere batatu mboya mona seri ba mna tochi okore ga Fridah nje tiga ntebe na we as youths tiga tuwe tome to bwaterane asaka bakande wanstwara lega chire toteme ko etomoro kabisa ki an opportunity ya chire make sure you do your best and underline the word best konyaka tiga ngireri bageri nkwa ni boss my union presidents kiagera nero gari na kirega nkwa ni moiborione mori mama nkwa ni jindo buchiane ndokwa ni sister ya ne karega ya Lebanon ande ngongo kwani na bari bonsi abategere bonsi na kero monto kiamba kwani kinge banko ya Nepal ya
tiganyasanya kubabwatera. Aha, mbia muno sana so gwikira nasi studio na bwo gusanga amange na inte. Mbia muno muno nchumuliere kwa bire gusanga na inte ko toka chage to murubiriga gwikabona iga twikire omwelia no gosemere kwa na twabiri tugusanga amange ayari ngenchogo cyasole ko rende gwikira bunongo ko murubiri wiri tukolia rero atumera ne weekend ri tukolia jumaine asto gusanga sobwamo aso murubiriga bwense uboncherere nyora sense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagatonyara wetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube wetera Ndizi TV News ense mo ya website na bagatonyara wetera www.ndizitv.net wetera na Fridah Kerubo twara obulgereria borobia. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.